Mayam movies film the villain role lauriba actor si tasengna real life tesu actor villain obidi nate actor si Rajat Bedi magna koi mil gya jani dusman singba super hit film mayam amada saruk yakhi adubu masi matungda yam Kuina Bollywood ta side role gi hero fabu phangkhidre magi downfall matam haigdra magi family ga punna Canada da ship tawkhre mafam aduda magna real estate ki business tawkhi adubu mafam aduda su mahaki partnership amasung investor singna namthak toro satki aduga magi car accident ta mioi masokhi मियों यदु ज्ञान ताखिदे हॉस्पिटल योबद मियों यदु लेखिदे मसिना मरम ओइगा माक पैसा पीबा मथुक ताखि मसिदगी माकना लोइना जरम्बा डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर सिंग द कॉल तौदुना मतिंग नीनब होनखि अदुबु कॉल रिसीव तौबिरखिदे कोना थंगदा 2025 ता शाहरुख खान की मचानुपा आर्यन खान ना वेब सीरीज अमा कुमनबा मंगोंदा अप्रोच तौरखि माकना फंगलिबा रोल असि फेल एक्टर गी नि अदुगा ममिंगना जर सक्सेना कवि मूवी असिदा मागी रियल लाइफ की वारी उठोकली अदुगा बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज तौबदगी मागी मरमदा मियामना हेन ngangnaba sonaba horokhi aduga mu miyamna magi machanupi si urga Karina Kapoor ga su compare tawba horokhi miyoi big punsi tamba ngamde amuk waba amuk nuaiba punamak mayok na bata bani